Kubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ukpa jong ka Sonam Rakhuvanshi, Devi Singh Rakhuvanshi trekran e Kilat Pathai Kubor hadin bulami ni yung bishar. Kilat Pathai Kubor ka persang ban kran ye ndre usngap man bad trekran tang shikan tien ru. Ukpa Sonam lami ni yung bishar ka por janmit hadin blayo ya ka Kubor bak Sonam Rakhuvanshi kliyo jamin. Kilat Pathai Kubor ka persang ban kran bad ban kelibnya alor jingyo jamin jongka ndre trekran ye. कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे? हाँ कैसा फील कर रहे हैं भाई आपका बेटे का बिल मिल गया कुछ कहेंगे Sebab competition jungi kam judai ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house para instay para homestay kaya mengisak sadani ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house lane ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay pingi sedang sya no ka 4 rooms tambah nak forums ni sotho ba mah nomor ni dang kam show ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jong ki torres ila sedang bod ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khasan ru habawan kun kini kita che kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kun kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli Tinggi jaka bangin tap syabar ngi layo ban tap aka state la jong kitores kilong la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha kom kini ki instay ki tang ha kata ngala ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ka gold award jam to sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka po tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka try ban promote lo ya baro